ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka khat ar bat khat la 3 January ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Hadir Malaysia ujor rapo yang bishar halo ka Jingpynbeit Ryntih yaki Constituency ki bahap hapo uput usam ka KHADC halo ka Jingdon Jaginong Kaiphod u Deputy Chief Executive Member ba pensyungan yurigat ho ba ka Executive Committee kelale Ryntih kat kum kelinti ka badai. Habekran bakilap pathai khubor ba pensyungan yurigat ho ba ka Executive Committee kela thau da ka Delimitation Committee ban penya syapra ka Jingtmu ban Pinbeit Ryntih ban minta ka isi kadang ap ya ka Kaiphod. Hajing sisa ka bangilya na kaliang ka executive committee nila follow baha yaki prosedur baro namarang husnam hajar khalai hakapor bangi wanra ya ka limitation iswa bangin constitute ya ka demolition committee nyo iswa ya ka approval ngau gubernur bau gubernur ula sya yangi bangin constitute deka demolition committee dan ngisa notify ya ka but hadin maka demolition committee ka report syangi ka executive committee ni place ya ka po house but ni pass po ka house ya ka demolition bill dikani ka bamentaro kawan kumju hi hadin bala yo jing tho na babun gisnong kirushimet ka bagi ong ba kani ka present consumpsi number of voters kaya fair na kaway kamulai sanpo mo karpentor khat new khat pra kalaban ka puitang khat lai khat saulese tie yong idon kam banle ya ka demolition ban reorganize biang ya kisnong haki konsumsi ba fair habangyo e trajing tho nakaliang jongi ngimna ban constitutive committee Klem da yo iswai ka approval jongu gubernur. Halor kita ki jing tho ni thong osho gubernur ban ai ka approval yani bangin constitutive ka committee. Hadin bo gubernur la approve then ngisa snai committee ban menta committee kadang ya sakmat. Ban compare ban sngo nagi rushimet nagi snong. De jing sha kam don ka no ka bolong claim procedure kani ngayat bahaya ka procedure. Hoi nyimpat don ka rules on demolition committee ban pa sa pok house kani ngidang prepared menta namar ban amen ya ka Assam and Meghalaya Autonomous District Council rules kamut ya tangi ka demolition conduct pok house ka kamjong chairman kumnu ban please question dinyapan amen ki babon ki denata mentang ngidang prepare lang sakman ban include lang ha kani ka edi rules jongi ya ka demolition rules ya segala bandi ka chapter then namar bo gubernur lo ayingi ka approval ban ila constitute ila follow accordingly ya ka by July pro kata ngam I bagan long on procedure ka kun nam ban ya ka kun nam ban kan I menta ka syong ha ka jisno jung ka kut ndeng asya thu ya phi ya ka process ka jungi ba ngia ya ka with due process but phi kham tam men shwale Shwa arja khatlai ya ka demolition le tang ka isi ndon kam demolition committee hendrei hagapor jonga arja khatlai gubernur ong em di bandon ka demolition committee khnang bakan le exercise ka ba benia ba dia jumut kolong ban thawi kan ban le benia ba khnang bakan ndon kano ka jingle thurumur kan tang da ka executive committee Mbeda ka demolition committee. Mentaman nga airat ka demolition committee kan recommend with due exercise ban long detail exercise ki. Pasal jungi un apia akut bersngau ya ka prosedur jungi ka pengistan mangi tang kata. Namar menta kebagian kalai ka kambak kalai syahai kut kadai tang ha ka jungi ka demolition committee. Kamdei kan nuru. Ibru ke kan sepan extension kan pada arise menta. Ngidang kan choy ka demolition committee. Kadang kamdon tenrei let's say in a process ngin pe kai ka ba nang wan kin dia mental kamdon ka pun kita ki jumut jungi kalong ba
Lada ka admission committee ka submit kloy report lay gamut ngila ban penlong in time. Ngila in time mo kan dinili ka ma ban submit ka ta ka kasyong pada ka decision jung ilang baro.